Okey, tahan. Nanti di dalam. Agak gelap. Menaikkan para wisatawan kepada puncak. Warung di kapal si Roy sih, di warung atau warung. Gua mau dari itu. Betul masih bang? Basah. Oh biru dong. Ke gelombang. Be careful. Hati-hati. Okay. Please sit down. Sambung tali. Dalam boleh BNJ. Halo, tadi. Ya. Jaga dulu. Okey, lepas mundur terus. Okey. Mundur. Terima kasih banyak buat semua tim besar yang cepat merespon dan tanggap ketika kita ada double visit tengah laut dari Sabang ke Aceh. I have been sitting for your one night. It's good to understand that. Yeah. My dog.